bohinjskega Modrijana, doktorja Janeza Mencingerja, ki je s svojimi zgodbami in spominskimi spisi prispeval pomemben delež v slovenski pripovedni prozi. Prepoznavanje po duhovitem hudomušnem kramljanju, modrovanju in preprostosti. Pisatelj se je rodil 26. marca 1838 na Brodu v kmečki družini. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Na Dunaju in v Gradcu je študiral nauk o jeziku, književnosti in pravu. Kot pravnik je služboval v Brežicah, v Kranju in nato v Krškem, kjer je živel do smrti leta 1912. Njegovo najboljše delo je potopisni esej Moja hoja na Triglav. V njej na šaljiv način opisuje kulturne in zgodovinske razmere ter oživlja spomin na svoje sodobnike. Še kaj več pa nam bo o današnjem prazniku povedal župan naše občine, gospod Franc Kramar. Dear ladies and gentlemen, dear guests, welcome. We're very delighted to have you here to participate in our municipal culture ceremony. We celebrated in the memory of our most known writer, Dr. Janez Menzinger, who was born in 1848 in a small village named Rodenbach. Our school is named after him too. His most famous book is called Moja hoja na Triglav. Triglav is the highest mountain in Slovenia. Now, we would like to invite the mayor of Bohinj, Mr. Franc Kramar, to tell us more about the hoja. Dragi goste, naj na začetku najprej pozdravim naše prijatelje iz Italije in Turčije, ki so sodelovali v projektu Erasmus. Dear guests from Italy and from Turkey, welcome here in Bohinj. Pravzaprav smo ena redkih občin v Sloveniji, ki ima svoj občinski kulturni praznik. Spomin na velikana naše pisane besede dr. Janeza Mencingerja. Kultura je družbeno potrebna. Kultura je steber vsake nacije in na kulturi se gradijo ostale vrednote, ki izhajajo iz nje. Moram reči, da smo, poleg tega, da imamo svoj kulturni praznik, tudi občina, ki ima nadpovprečno veliko kulturnih društv, različnih panov. In sam kot župan sem zelo ponosen in zelo cenim delo, ki ga vlagate vsi kulturniki v to, da se ta kultura v našem Bohinju razvija. Rekel bi tudi to, da bo v prihodnosti potrebno biti še bolj trden, še bolj stremeti k temu, kajti živimo v prepletu različnih narodov in narodnosti, v katerem smo relativno majhni in je zato še toliko bolj pomembna kultura. Vesel sem, da na današnjo proslavo pripravljajo učenci naše šole dr. Janeza Mencingerja, da se jim seveda zahvaljujem in za kar se jim zahvaljujem. Uživajte v programu in seveda vam izražam čestitke od našega praznika. Ko z neba se kruši zvezdni prah,
ko na nočnih stezah se zgubiš, ko čarovnice igrajo šah. Pisem je zdravilo za strah. Kam se kaži pote skrije mrak, ko človeško sled zakrinka mrak, ko ne viš, kje je domači prah. Pisem je zdravilo za strah. Ko si sam doma in ves šibak, ko pohištvo škrije, ko noben otrok ni več junak. Pisem je zdravilo za strah. Pisem je je zdravilo za strah. Ko na nočnih stezah se zgubiš, ko čarovnice igrajo šah. Pisem je zdravilo za strah. Pisem je zdravilo za strah. Prisrčno pozdravljamo tudi učence in učitelje iz Italije, Romunije in Turčije, ki skupaj z našo šolo sodelujejo v dvoletnem mednarodnem projektu Erasmus Plus Premagajmo ovire brez predsodkov. Več nam bo predstavila gospa ravnateljica Mojca Rozman. We would also like to welcome our new friends, teachers and pupils from Italy, Romania, and Turkey who spend 1 week in our country. They are enrolled in the 2-year international project Erasmus Plus, Break Barriers,
no prejudice. The headmistress of our school, Ms. Musa Ruslan, is going to tell us more about the culture. Spoštovani, naša šola že vrsto let sodeluje v različnih projektih. Med njimi so tudi taki, ki so naravnani na širjenje obzorja in povezovanje preko meja Bohinja, Slovenije. Povezujemo se z drugimi evropskimi državami. Teme, v katerih najdemo možnost za sodelovanje, so različne. Od pestrosti našega okolja, univerzitete, do izmenjave dobrih praks na področju poučevanja in letošnje teme, ko skupaj s partnerskimi šolami premagujemo ovire brez predsodkov. Dear guests, our school has been a part of different kinds of projects for years. These projects can be also the ones that broaden our minds and at the same time connect people outside of Bohinj or even outside of Slovenia. Topics of our projects were from biodiversity, exchanging good lessons in the area of teaching, to this year's topic, breaking barriers. These are all very good opportunities for our collaboration with other schools. Veseli smo, da prav na naši šoli gostimo prvo mobilnost udeleženih držav v tokratnem dveletnem projektu. V tem tednu so pri nas bivali naši gostje, učenci z učitelji iz Istanbula v Turčiji, Macina v Romuniji in Ortone v Italiji. Vse goste prav lepo pozdravljam tudi na današnji prireditvi ob kulturnem prazniku naše občine, ki obenem predstavlja zaključek mednarodnega srečanja. Prav kultura je tista, ki odraža naša ravnanja pri premagovanju ovir in nas spodbuja k pozitivnemu razmišljanju in sprejemanju sveta. We are very proud that the first mobility of a 2-year project has taken place at Bohinj Primary School. We hosted guests from Istanbul in Turkey, guests from Macin in Romania, and guests from Ortona in Italy. It's a great pleasure that those guests, students, and their teachers are also here today with us when we are celebrating our Day of Culture. At the same time, this is the last day of the Erasmus meeting. The culture is the topic that helps us to overcome the barriers and encourages us to positive thinking and accepting the differences. Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja, da beseda predsodek pomeni negativen, odklonilen odnos do Boga ali česa, neodvisen od izkustva. Ne glede na to, kje živimo, koliko znanja smo pridobili in kaj smo v življenju izkusili, predsodki v današnji družbi obstajajo, tudi o nas sami. Filozof Levinas je povedal, le drugi me popelje tja, kjer še nikoli nisem bil. Z druženjem in novimi izkušnjami, ki smo jih pridobili v tem tednu, prispevamo k premagovanju ovir in predsodkov. Dictionary of Slovenia Literary Language states that the word prejudice means negative, adverse attitude to someone or something independent from experience. No matter where we live, how much knowledge we possess, and how much we have experienced in our life, there are still prejudices in our society, also about ourselves from different perspectives. V zvezi s predsodki je učenka naše šole Varja Titova iz 8. razreda zapisala naslednje besede. Seveda je prav, da si ustvarimo neko mnenje o dogodkih, ljudeh, predmetih, a je dobro, če predvidevamo lepe stvari in povsod iščemo pluse. Minusi se bodo tako ali drugače videli in nima smisla, da se na nje osredotočamo. Konec koncev vsak človek vidi le tisto, kar hoče videti. Zakaj potem ne bi gledali na življenje v lepih barvah? Our student Varja Titova from the 8th grade thinks about prejudice in this way. It is okay for us to have our own opinion about some events, people, or things.
but it is also okay to think about pluses and positive things. We will also see minuses eventually, so there's no point starting with them. At the end, we always see just what we want to see. Why not see life in beautiful colors? Prepustimo se vsem barvnim odtenkom današnjega večera, ker je vsak od njih enkraten in neponovljiv. Tako, kot je tudi vsak od nas enkraten in neponovljiv, kajti v različnosti je enost. Let us enjoy in all various colors of this evening, because each of them is unique and original. The same stands for us, who are also unique and original. We are united in diversity. Se vam ne zdi čudno, da stojim tukaj čisto sama? Saj ne bo za dolgo. Malo pridejo moji prijatelji. Meta, Saša, Neža, pa Tadej in Aleš, če bo imel čas. Šli bomo v kino. Ampak vedno ni bilo tako. Včasih sem bila tako sama, nobene prijateljice nisem imela. Spominjam se, da sem se doma gledala v ogledalo in se spraševala, kaj bo je narobe z mano, da si nihče ne želi moje družbe. Da sem nosila očala, so me fanti klicali očalarka in me cukali za lase. Punce so se mi pa smejale. Joj, kolikokrat sem v postelji skrivaj jokala. Potem pa se vse spremenilo. Od tete sem za rojstni dan dobila tole knjigo. Ko sem jo prebrala, sem vedela. Ne, nič vam ne izdam. Sami boste ugotovili, kaj sem izvedela. Knjiga ima naslov Nekoč je živela bela ruža. Začne pa se tako. Nekoč je živela ruža, ki ni imela barve. Bivala je v vrtu med drugimi ružami. Te so žarele vseh barv, kar jih je bilo na zemlji. Modri, vijolični, rumeni. Thank you.
letela druže do druže, tako ne je lahko vsaka našla in vzela svojo barvo. Kdaj pa bo Mavrični tu zopet prišel? Tega na tujina ne bo več nazaj. So takrat na šort stražijo čuvanje. Ti pa sovražijo na tujina. Sli zahodni htijo čez kraj. Enkrat so Mavričnega Natulja skoraj ujeli, takrat je zapustil naš vrt in odletel. Poiskala bom Mavričnega Natulja, da bom lahko končno našla in vzela svojo barvo, tako kot vse druge rože. Bilo jo je strah. Naenkrat je nekdo zaklical. Hej, Piroča, kje pa imaš svojo barvo? Jaz? Mojo barvo? Kako vi nam naj biti brez barve? Ampak jaz sem se ravno kar odpravila poiskat svojo barvo. Obljubim, da jo bom takoj, ko jo bom našla, prinesla pokazati. Ne gledaj, se bo to zgodilo. Čim hitreje.
ruža. Jaz bi umrla od sramote, če bi gledala. Tak, Mavrič, čul. Sliši se prilično marmelada. Daj, vse užudo, palca gar, gud! I lahko prosim pomagate, rada bi našla Mavričnega petulja. A sta jo slišala, a so bi mi samo prisluhli. Res se zdi, da res ni nič pegalu Mavrič pa metulja. Sta vidva že sploh kdaj videla govoriča s ružo.
Pozdravljena, Roža. Kaj pa ti počneš tu? O, balon, odkot imaš ti svojo lepo barvo? Tvoja barva. Dobil sem jo od nekega otroka in mnogimi drugimi baloni sem ležal brez življenja na mizi. To je prišel nek otrok in me vzel in napihnil. Tako sem dobil svojo barvo. Poglej me, letim. Kam pa letiš, balon? Nasvidenje, Roža. Letim, letim. Te roža, rožica, zakaj pa tako žalostno letiš v svoj cvet? Pridi k meni, povej, mogoče ti bom lahko pomagal. Žalostna sem, ker nimam svoje barve in ker ne najdem mavričnega metulja, da bi mi jo dal. Ne bodi žalostna, roža. Verjemi, da s tvojim cvetom lahko razveseliš veliko ljudi, tako kot si tudi mene. Zato da bi odpeljal v svoj srčni vrt, kjer boš imela prostor do konca.
blizu mojega doma. Sedaj sem pa že velika in hodim po celem svetu. Veste kaj? Posod sem našla prijatelje. Sprejemam jih takšne kot so in oni mene takšno kot so. Danes so tukaj z mano. When I was younger, I was exploring places that are near my home. Now that I've grown up, I'm exploring places all over the world. And you know what? I found friends everywhere. They accept me the way I am, and I accept them the way they are. Today, they are here with me. Zimi na smučke, Podzimi na smučke, polet pa v gori. polet pa gori. Na Gorinskem je fletno, Na Gorinskem je fletno, so visoke gori, so visoke gori, so bistri studenci, so bistri studenci, Je fajn! Gorinskem je fletno, Na Gorinskem je fletno, so visoke gori, so visoke gori, so bistri studenci, so bistri studenci, pa bele ceste. pa Bravo, Prossima satta. Thanks. Prosim, pridružite se mi, prijatelji. Please join me, my friends.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.